kuba umuhanzi ni kimwe no kuba umuhanzi w'umuherwe ni ikindi. Uyu munsi nagutegura urutonde rw'abahanzi 10 bafite agatubutse mu mwaka wa 2020 kurusha abandi ku mugabane wa Afurika. Ubutunzi bwabo bakaba babukomora mu bintu byinshi bitandukanye, ariko bifite aho bihurira n'umuziki ndetse n'ubwamamare bwabo, birimo kugurisha ibikorwa byabo bakora kuri murandasi ariyo internet, amasezerano bagirana na kompanyi bamamariza ndetse n'ibindi bikorwa bakora bigiye bitandukanye. Njya gutegura iki cyegeranyo, nitwa Ganza Germain, nguhaye ikaze nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho, kandi no kunzogera kugira ngo bijye bikugereraho igihe. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi HUGH MASEKELA. Uyu ni umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo, afatwa nka se wa jazz ku mugabane wa Afurika. Afite inkomoko muri Afurika y'Epfo, azwi ku izina rya HUGH MASEKELA. Niwe muhanzi uza ku mwanya wa 10 kuri uru rutonde. Afite umutungo ungana na miliyoni 1.5 y'amadolari y'Amerika. Kuri ubu yaratabarutse ariko arakinjiza, nubwo bwose atakibarizwa mu mwuka w'abazima. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi Wizkid. Uyu muhanzi akomoka muri Nigeria, azwi nka Wizkid. Nuza ku mwanya wa 9 ku bahanzi bagwije ifaranga mu mwaka wa 2020. Umutungo afite ungana n'agaciro ka miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika. Wizkid uretse ubuhanzi akora, uyu musore afite n'ibindi bikorwa bimwinjiriza, harimo nk'amasezerano yo kugurisha imyambaro ye ikorwa n'uruganda rwa Nike. Abenshi bambara imyambaro yanditseho ijambo Starboy, zaba ingofero, imipira, imikandara ndetse n'ibindi byinshi biba byanditseho ijambo Starboy. Byose bikaba bikorwa n'uru ruganda rwa Nike. Ku mwanya wa 8 turahasanga umuhanzi Tinashe. Uyu ni umuhanzikazi, afite inkomoko muri Zimbabwe ariko akorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tinashe ni umwe mu bahanzikazi bakomoka muri Afurika bafite agatubutse. Tinashe afite umutungo ungana na miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Uretse ubuhanzi, uyu muhanzi akora ubucuruzi bw'imyambaro ye, yamamariza ibigo bikomeye byo muri Zimbabwe, akanagurisha ibihangano bye online. Ibi byose bikaba bimufasha kuza ku mwanya wa 8 mu bakobwa barigwije mu muziki wa Afurika. Ku mwanya wa 7 turahasanga Sarkodie. Uyu ni umuhanzi ukomoka muri Ghana. Sarkodie aza ku mwanya wa 7 mu bagwizatunga b'umuziki wa Afurika. Afatwa nk'inyenyeri y'umuziki wo muri Ghana. Sarkodie afite umutungo ungana na miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 6 turahasanga Timaya. Uyu ni umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo, akaba afite inkomoko mu gihugu cya Nigeria, azwi mu muziki nka Timaya. Niwe uza ku mwanya wa 6 kuri uru rutonde. Afite umutungo ungana na miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 5 turahasanga umuhanzi Bakize W cyangwa se umwite Bakize W. Uyu muhanzi afite inkomoko ku mugabane wa Afurika, umuhanzi ukomoka muri Nigeria. Afite umutungo ufite agaciro kangana na miliyoni 9 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 4 turahasanga Don Jazzy, umuhanzi ukomoka muri Nigeria, azwi ku izina rya Don Jazzy. Nuza ku mwanya wa 4. Amazina ye nyakuri ni Michael Collins Ajere. Don Jazzy kuri ubu ni umuyobozi w'inzu ikomeye itunganya umuziki yitwa Marvin's Record. Ni producer, akaba umwanditsi w'indirimbo, akaba afasha n'abahanzi bakora muri label yitwa Marvin's Record. Niwe washinze label yitwa More Hits Record mu mwaka wa 2004. Afite umutungo ungana na miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 3 hari Davido ni umuhanzi ukomoka muri Nigeria, aza ku mwanya wa 3 kuri uru rutonde. Afite ubutunzi bungana na miliyoni 13 z'amadolari y'Amerika. Yamenyekanye cyane kubera album ye yasohoye mu mwaka wa 2012 yitwa Omobaba Olo. Ku mwanya wa 2 turasanga umuhanzi Black Coffee. Uyu muhanzi akomoka muri Afurika y'Epfo.
ubusanzwe yitwa Nkosinati Mafumulo, ni umwe mu bakomeye mu gace akomokamo, akaba n'umwe mu batwaye ibihembo bikomeye mu banyamuzika ba Afurika muri rusange. Uretse ibyo byose asanzwe ari DJ akaba na producer. Uyu mugabo asanzwe akorera abahanzi ibihangano kuri internet bizwi nka online record streaming. Uburyo bukaba bumwinjiza amafaranga menshi cyane kuko akorera abahanzi bakomeye hirya no hino ku isi binyuze kuri internet. Nk'uko Forbes Africa ibitangaza, akaba afite imitungo ingana n'agaciro ka miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa mbere turahasanga umugabo ukomoka muri Senegal, akorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa AKON. Yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi harimo nka Freedom n'izindi, akaba yitwa AKON. Uyu mugabo amaze kugurisha kopi y'indirimbo zirenga miliyoni 6 ku isi yose. Yegukanye ibihembo bitandukanye mu muziki, anahamagarwa inshuro 5 muri Grammy Awards. Yagurishije kopi ya album zisaga miliyoni 35 ku isi yose. Yatsindiye ibihembo byinshi harimo 5 bya Grammy Awards. Yagize indirimbo 45 zakunzwe ku rutonde rwa Billboard Hot 100. Nk'uko Forbes Africa ibitangaza, AKON afite ubutunzi bungana na miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika. Uretse ubuhanzi, AKON akora n'ibindi bintu bitandukanye birimo ubucuruzi ndetse no kwamamariza ibigo bitandukanye hirya no hino ku isi. Kimwe cya kabiri cy'abagwizatunga bakomeye muri Afurika mu muziki bakomoka muri Nigeria. Ushobora kwibaza abahanzi bakorera mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba umuziki wabo tubona bakunzwe, ariko se bari ku mwanya wa kangahe mu ntonde zigiye zitandukanye z'abagwizatunga ku mugabane wa Afurika batunzwe n'umuziki? Murarikire top 10 zizakurikira kuko bose uzagenda ubasangamo, tugenda tumenya byinshi bigiye bitandukanye. Njya gukusanyirije aba bahanzi n'ubutunzi bwabo. Nitwa Ganza Germain, ngushimire uburyo wampaye umwanya ukantega amatwi. Hasta luego.